to have the best in teaching and also no regrets after you completed your journey in the end. Selamat bersara cikgu. Retirement teacher. Pasane Tashaku. Yu Kuaili. Yang Pak Berliti tu. Makin siana oibu. Now, Sunday mornings I just sleeping. It's like I buried my faith with you. Tentu sekali seluruh sekolah merasakan kehilangan seorang guru yang pada saya, guru yang sangat berdedikasi, mempunyai komitmen yang sungguh tinggi kepada sekolah. Everything that's dead and gone. Saya respect dekat Kak Ju ni sebab dia walaupun usia jauh beza dengan saya muda, tapi dia boleh bekerja dengan orang muda seperti moto yang tua dihormati, yang muda disayangi. Itulah yang Kak Ju amalkan. So hard for a million different reasons. You took the best of my heart and left the rest in pieces. For Teacher Julina, thank you for educating us. Cikgu, terima kasih guru. Cikgu ajar saya semua. Saya memang suka. Teacher Ju, I want to say sorry sebab selalu tidur dalam kelas teacher. Terima kasih kalau ajar saya daripada saya form 2. Di rumah tu jangan lupa kita orang. Thank you teacher sebab dah ajar saya dari saya gagal sampai saya lulus. Saya janji akan buat terbaik SPM tahun ni. Pupils have the right to improve themselves with the best guardians or guidance from and encouragement from teachers. So these have been my motivation throughout my career journey. Here I am alone between the heavens and the embers. Oh, it hurts so hard. Hai Kak Ju. Selamat bersara Kak Ju. Saya ingin mengucapkan selamat bersara kepada Puan Haja Julina. Dan juga selamat bersara dan selamat menempuh dalam persaraan. Selamat bersara Kak Ju. Di happy retirement, diberi kesihatan yang baik, diberi keberkatan usia. Kami mendoakan agar Puan Julina akan sentiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan berada dalam kasih sayangnya. Dapat hobi yang baru waktu bersara nanti. Mesra, sangat rapat dengan Puan Julina. Sangat senang untuk saya berusaha dengan Puan Julina. Allah, kita akan jumpa lagi. Kelab dating tetap on. Bye Kak Ju. All the journeys that I have gone through this school is more or less interesting and very memorable. And what I can say about these 33 years of teaching career is fabulous. Took the best of my heart, left the rest in peace.